Kawai ke truk dan ke kit umkniang kabami na Guwahati Banlek Sejarabat, kala ingkong kaj hadian bakala kelak Hongpong bat wanra ke jingpluk ding ke ba itrim, ha kamit jong ka kat sautarik naitung ha ka surok ba National Highway ha Katway Meribhoy District ha kaput ke Assam. Ka jingpluk ke ba trim jong kini ke truk ke badon yau number MZ01AA9268. Kala penher mensim ya kinong shnong bat kinong late wan ki badon hajan kate ke Jaka. Henry da kajing 1 kloy jong ki kali pelip ding na bernihat bat Assam, kala ban pelip no ya kani keding. Watla kani kajingja kadang beteng ban puntut ya kalek kawan jong ki kali, kat ba ki bor kulit ke Assam kidang persyang ban penkenriak no ya kani ke kali na kani ke Jaka. Hapedeng kani kajingja ka ba itriam, Henry kam syamladon setia kanu kajingja bas ngosi ya ki mensimbrio. Ka jingkela jong ketika truk layatu bakala penlong ru ya ka umpniang bakan tuit sya ka shnong mausmai bat nakaliang ki pulit ki lapha ya ka kenhuan ban buddian bat bishar bnia ya ka jinglong jingman baro. उसर नजर